Det närmar sig midsommarafton och vi har midsommarveckan och många klipper sina trädgårdar och det är vindigt och blåsigt utomhus och det är skönt och fridfullt att sitta inomhus och se på när Husqvarna, also called Hilding, klipper gräsmattan utan större bekymmer medan fåglarna tittar på och försöker fånga den. Samtidigt som andra strävar på med sina klippare. Regnet får ösa ner hur mycket det vill och det stör inte klippningen desto mera. Och som ni ser så klipper den väldigt noga och bra under granarna. Jag har aldrig fått den så bra klippt under granarna som Hilding Husqvarna får gräsmattan klippt. Nyt on juhannusviikko ja juhannusaatto on lähestymässä. Kuten näkyy, niin on tuuli on aika voimakas ja on kylmä ilma. En tarvitse itse huolehtia siitä, että itse täytyy olla ulkona leikkaamassa nurmikkoa, vaan saan istua sisällä ja katsella, kun Husqvarna myös kutsuttuna Hilding leikkaa helposti ja hyvin tarkasti nurmikkoa, niin en ole koskaan saanut niin hyvin leikattua kuusien alta nurmikkoa kuten Hilding leikkaa. Ja Hilding myös kiusaa lintuja vähäsen ja naapurit ovat ulkona leikkaamassa ja mä saan vain istua sisällä ja katsella, kun Hilding tekee työt ja ajelee vähän kuusien päälle ja nyt se tulee tänne meitä kohti ja katsotaan kuinka lähelle se tulee ennen kuin se kääntyy takaisin ja nautitaan vain rauhassa siitä työnteosta. Sitter här bara och njuter av när Hilding gör sitt jobb.